Parna lokomotiva je železnička lokomotiva koja za svoj pogon koristi snagu iz parne mašine. Ove lokomotive koriste neki zapaljivi čvrst materijal, obično je to ugalj, drvo ili kokos. A rad dobijanja vodene pare u kotlu, koja pod pritiskom vrši mehanički rad, odnosno okreće točkove. Čvrsto gorivo i zalihe vode se prenose na samoj lokomotivi ili na vagonima koje vuče sa sobom. Ti vagoni u stvari se zovu tenderi, ali moram objasniti jer vidim da danas lokomotive ne liče ni na šta, pa ni nema više tendera, ali dobro. Parne lokomotive su prvo razvijene u Velikoj Britaniji tokom ranog 19. veka i dominirale su železnicom prevozom do sredine 20. veka. Prvu parnu lokomotivu izradio je Richard Tvertik, koja je prvi put upotrebljena 21. marta 1804. godine. 3 godine nakon što je 1801. napravio cestovnu lokomotivu, ali o legendi Richardu se bavimo u sledećoj epizodi. Zaboravite da sam ga uopšte spomenuo u ovom videu. Prva komercionalno uspešna parna lokomotiva nastala je 1812. Johna Belenkiskopa, George Stephenson i kompanija njegovog sina Roberta su proizveli lokomotivu broj 1, koja je bila prva lokomotiva za prevoz putnika na javnoj liniji Stockton, da, lik se zove Stockton, i Darlington železnice 1825. godine. George je isto tako izgradio prvu međugradsku železničku liniju na svetu sa upotrebom lokomotiva. Manchester železnica, koja je otvorena 1830. godine. Stephenson je osnovao svoju kompaniju kao iskusni graditelj parnih lokomotiva u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Državama i većim delom Evrope. U 20. veku glavni mašinski inženjer londonske i severoistočne železnice Nigel Gresley dizajnirao je više poznatih lokomotiva, uključujući i letećeg Škotlanđanina. Prvu parnu lokomotivu koja se zvanično kretala preko 100 km na sat. O ovoj lokomotivi pričat ćemo u jednom od narednih videa. Liner Class A4 4468 Maldar, koja drži rekord najbrže parne lokomotive na svetu od čak 126 km na sat.